Hei hi Akasfani Aizawl ani Chanchinthar tu si li sang puya ramchung hun dang rolin voin khan National Ayurveda Day voi ko na chu Mizoram larsap Dr. Hari Babu Kamambati hovin manani Chief Minister Plul do Oman Mizoram Sarkarin rancham takasum ain kolowangin ba tam tak an pe theyati Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Rozgar Mela Sarkar namuthar mi singale sang khatte hena appointment letter hlan Prime Minister Narendra Modi chon voin khan New Delhi tringin health sector kai hnoi ma sona project cheng viable singkhat sang ni lezere songa huwa hong Larsap Dr. Hari Babu Kamambati Mizoram churam huldam doya hausa tak ani thule hei hi man tang kai chuan Mizorama damdoi thiamna manga ti dam na tho na satakin ati chak theiati Voina National Ayurveda Day voi kona pola Assembly Annex Aizawl in khombot saya man puina he thui soin Larsap chon Ayurveda chu khovel huapin mi ten inen kolnan athati pomin an mang war hle ati a ti dam na tho nam dan ang taka kalpui ram somni pali nom ti soin khovela damdoi lam siam munlian sang-sangim Ayurveda chon na sang-sang en kolnan athati an muchuak mekani ati In Mizoram and indeed across Northeast India, we are blessed with rich biodiversity and an abundance of medicinal plants. The integration of this wealth of resources with Ayurveda can further strengthen our healthcare systems. By promoting sustainable practices in Ayurveda and incorporating modern innovations, we can create solutions that benefit not only India but also the world. Governor chuan Ayurveda chumi puite hrisel na konga paimo tak ani zel theinan choinung zel turin kalkhomte asomani he huna kholza health minister pilrin pui point thu soin Ayurveda chu manlai thiamna mai nilo tunlai damdoilama harsatna sukiang tu paimo tak alani zelani ati a Mizoram ram hul damdoi atam theinan State Medicinal Plant Board te chuan ma anlana sa ti a sarkar scheme kalpui mek ban kaya po ram hul damdoi lam da tel turin malak mek ani ti soin Mizorama healthcare system ayus chu sarkar damdo in sang ba ka ayus health and wellness center somni pakhat ba ka integrated ayus hospital Aizawl ate kalpui mek ani ati a hei ba ka hian helama zirbingna kalpui zel ani thuwa soibok ani National Ayurveda Day puala hun mana hian Larsap chon article in je se ka ti thaten hena loman asembok ani Chief Minister Pulal du Oman Sarkarna anchan tira leiba tamawanga sum har sakara rancham takasum anen kolowangin bil sang ba tam tak an petheita ti asoi Mizoram Economic Association Board sai Mizoram Economic Summit sani somni pali voina Aizawl ka pa board sai man puina Chief Minister chuan tunma sarkarin RBI balance setak ane thin chu rancham takasum anen kolowangin tun financial year topa khachuan RBI balance cheng verbal changa chuang an nei ta ti a healthcare sumbate por bill ba te an petheita a power bill a pheichuan sumlet rebate muhialin anti thati a GP fund tam tham tak pek so ni ba ka pension sumre tak tang to tepo chin felani a election duty bill tang tam tak pek ni im sarkar thok te hlole ham thatna hunre tak no bat sak to tepo engemaw za chin felani ati austerity measures kan la ka keimani ka effect nahi sarkarin amalti ani loka ruling party amain ati ani loka General Purpose Committee Assembly akian oma GPC kan tia chuta chu party bin ayo an omani chu wa chu kan savai kan real ani ki kha khet tu ani motor lei kan han khapa chu ruling party policy ani ha kha committee a party ram of the khan min kompui awangin kan titan thia Chief Minister chuan sarkar lai puya Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari hna Mizoram kongchhia aziom nan kongsiam dan phung tharak kalandi lati a kumina Mizoram in chena tam tak ato wangin rigrum thila sum man tura anrom hansa zongjong po man ngai thina ti a Mizoram kong chungchang soin NHID selin kong anlai fur khat dailo omati a tuna kongsiam dan phung kalpui mek chu bituminous pavement ani thu soin hei hian tui angam lo hle ani ti a fur rei tol a kong siam tura na tho thena hun atlema kum khata thlanga emole kong siam na hun om ti soin hemi thak nan Mizoram sarkar emo company dangte point kong siam na an tho tu renga concrete manga kong siam rigid pavement man chu sarkar le pu dirani ti asoi bok he hun an sum le pai din mun chungchang le
ram ele bar masun tu sang sang te mithiam te kai shwe en soi howani a hun bo sei tu Mizoram Economic Association te hi Mizoram University le College Economic Department thok tu le zirlai te telna economics lama tu piang te tel thena polani Chief Minister Pulal Doman Voin Khan apisa naktipa superannuation pensiona choltur Chief Secretary Dr. Rinu Sharma komin Mizoram tan anathawa lom thuwa shil Pulal Doman hian Chief Secretary hi ahun manzel tura du sana hlana lom thu soina lekha le thilpe ka hlanani Dr. Rinu Sharma cho Mizoram cho nomati thule ashe rengthin tur thu soya Mizoram omchunga thata ka thopui tu sarkar na thokte chunga lom thu soibok ani Dr. Rinu Sharma hian November ni sani somni pakhat kham Mizoram Chief Secretary naron zoma tun thatop hian superannuation pensionin a service cho san ve to dona Chief Minister ba kain sarkar me poimo sang sang ten an tha ani Mizoram Chief Secretary Dr. Renu Sharma pension huna thlak tu tur chungchanga hian Chief Minister Pulal Doma chuan andu dan sarkar leipuya an thlen to thu in rin ni a thu thar theder tu te komna soya Pulal Doma chuan Mizoram Chief Secretary ni thei tur zinga du an thlan theinan AGMUT kedar IAS zinga Chief Secretary din hun chel thei te ming pe phot turin angen ti soya tuna hian sarkar leipuya Ministry of Civil Aviation Secretary ni lai puvum lunmang walnam chu Mizoram Chief Secretary da anbe sei di soibok Manipur kedar 1992 IAS batch povol lumang walnam chu Mizoram Chief Secretary tharatan adieda Union Home Ministry Secretary nena andil na hi thlenin sarkar lai poi thunei tu ten an lo ngai to zui don ti in an chang ti soi silal mun sang Akashvani News Aizawl Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Voin Khan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pubilal Chanjawa chon Indian Oil Corporation how to te koma Mizorama irong bola gas supply chungchanga soipui Minister chuan Indian Oil Corporation how to te chu Mizorama kum dangzong aya ru atam thu shilin hei hian ele bar chawlu na konga har sana sang sang siamani ti a heti laya Mizorama LPG supply har sana lin athenglo chu lomama ti thu soin hetiang din hun theng tura Indian Oil Corporation Limited LPG distributor le thoktu zongjong inpek na lom thu soin mit pita na chanam ngai le zura tho pu asom ani Mizoram hian thatin LPG cylinder sang rok tang sang sari amom onga chut ani thu heunen talan ani a he truck somni tanga somni panga phurvel ani a voin kom hona hian mual khanga LPG bottling pen siam tharmek chungchang le oil depot din thuai ni theina na malak dan te soilan ani Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Rozgar Mela sarkar hamuthar mi singa le sang khaten hena appointment letter hlan video conference call tanga thu sen pu Modi chuan thralai te tan sarkar nanghet tamjok siam turin malak ani ti a sarkar chon ram chung thralai te tan ejana siam turin the top achu ani ati देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले ये हमारा कमिटमेंट है सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है आज एक्सप्रेसवे हाईवे रोड रेल पोर्ट एयरपोर्ट फाइबर लाइन बिछाने का काम देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम नए नए उद्योगों का विस्तार देश के कोने कोने में हो रहा है Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan New Delhi Trigin Health Sector kai noi masona project cheng viable chasing khat sang ni le zere somnga huwa hong pu Modi au hian Danvantri Jayanti le Ayurveda Day voi ko na New Delhi hian manani a thu soin pu Modi chuan ram chunga healthcare kai noi masona rural te chu sarkar angai poimo ni thu soya ram amason zel rolin khole tu te selan chungai poimo te la ngai ti a ehmat thlir hian sarkar chu ka shoya PM Jan Osadi Kendra singkha sangni chuang rampuma siam to ani atibok Chanchinthar serti topna na tlang pui ramchung mundang rolin Voin Khan National Ayurveda Day voi ko na chu Mizorama larsap Dr. Hari Babu Kamampati Hovin manani Chief Minister Pulal Du Oman Mizoram sarkar in rancham taka suma en kolowangin ba tam tak an pethayati Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Rozgar Mela sarkar namuthar mi singa le sangkhaten hena appointment letter hlan Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan New Delhi Trangin Health Sector kai noi masona project cheng viable chasing khat sang ni le zere sumnga huwa hong chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani